impaka zikomeje kuba urudaca muri rubanda. Bamwe bati ni ubutabera burimo gutangwa, abandi bati ni akarengane kavanze n'uburiganya bigambiriye gupyinagaza uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, wari wongeye kwegura umutwe mu rugendo rwo kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu mwaka. Ibyo birumvikana rero, buri wese amarangamutima ari kumuganza bitewe n'uruhande aherereyeho, ariko abadafite uruhande begamiye nabo bakagira bati iyo ukoze icyaha ugomba kubihanirwa batagendeye ku uriwe muri sosiyete. Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaramaze igihe kitari gito asiragira mu nkiko ashinjwa kwishyura umugore witwa Stormy Daniels ibihumbi 130 by'amadolari ya Amerika ngo atazamuvamo ko mu 2006 bagiranye umubano wihariye watumye banakorana imibonano mpuzabitsina. Ayo mafaranga Trump yayishyuye umugore kugira ngo aya makuru atajya ku karubanda, maze bikamubuza amahirwe yo kuyobora Amerika. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Muri uru rubanza nshinjabyaha rwa mbere rurezwemo uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump, yarakurikiranweho kuba yarahaye amafaranga agera ku bihumbi 130 by'amadolari ya Amerika umukinnyikazi wa filime z'urukozasoni Stormy Daniels ngo aceceke ihohoterwa yamukoreye rijyanye no kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuko byari bugira ingaruka mbi cyane kuri kandidatire ye mu matora yo muri 2016. Itariki ya 28 Gicurasi 2024 rero, ubwo ni ukuvuga ku wa kabiri w'iki cyumweru turi gusoza, niwo wari umunsi wa nyuma wo kumva ubwiregure biyobowe n'umucamanza witwa Joshua Steinglass. Umunyamategeko wa Trump witwa Todd Blanche yavuze ko mu batangabuhamya bavuze harimo Michael Cohen wahoze ari umwunganizi mu by'amategeko wa Trump muri 2016. Bityo rero ubuhamya bwe budashobora kwizerwa, ndetse yise Cohen umubeshyi ukomeye kuruta abandi bose, asaba abagize inteko iburanisha guhamya ko Trump ari umwere. Michael Cohen yatanze ubuhamya avuga ko ubwo yari umwunganizi wa Donald Trump yahawe amafaranga inshuro zinyuranye yo kwishyura Stormy Daniels ngo aceceke ibyabaye hagati ye na Trump, ariko ayo mafaranga akajya yitirirwa ko yishyuwe ubwunganizi mu mategeko butigeze mu by'ukuri butangwa. Uyu Cohen kandi nyuma yo kwemera ko ibyo nawe yagezemo uruhare ari uburiganya, yaje kudakomeza kuba umunyamategeko wa Donald Trump, mu gihe Donald Trump ahakana yivuye inyuma ibivugwa na Cohen wahoze ari umunyamategeko we. Hanyuma rero urubanza rwa Donald Trump rwarakomeje no kuri uyu wa kane tariki ya 30 Gicurasi 2024 rukomereza mu rukiko rw'i Manhattan muri New York. Ni urubanza rwari rwanitabiriwe n'uyu mugabo ku giti cye. Hanyuma ibintu byagiriye rimwe rudubi ubwo urukiko rwatangazaga yuko Donald Trump ahamwa n'ibyaha 34 by'inyandiko mpimbano, byose bifitanye isano n'amafaranga yishyuwe Stormy Daniels ngo atazamuvamo nyuma yuko bakoranye iyo mibonano mpuzabitsina. Uyu mugabo hano yumvise ari nkaho ari ahantu hasi, maze isigahuruduka ikamwiyubika hejuru, kandi nawe ari wowe se. Donald Trump abaye umuntu wa mbere wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhamijwe ibyaha n'urukiko. Biteganyijwe ko urukiko ruzatangaza ibihano rwamufatiye ku ya 11 Nyakanga muri 2024, ni ukuvuga uyu mwaka. Ubu rero biravugwa ko Trump wahamijwe guhimba inyandiko agamije guhishira ibyaha yakoze ashobora gukatirwa igihano kiri hejuru y'imyaka 100. Nuko nyuma y'urubanza Trump avugana n'itangazamakuru yagize ati ibi byari amahano akabije, iyi ni ruswa, ibi nibyo abo duhanganye bashaka, gusa biteye isoni. Trump yakomeje agira ati mutegereze amaso muyahanga urubanza nyarwo ruzaba ku ya 5 Ugushyingo.
gufata umwanya wawe ugakurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye. Turagushimiye. Kora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu. Gira uruhare kandi mu biganiro byacu twandikira muri comment. Njye wumvaga ni Roger Twiz. Ciao.